Ciara, a bhead fan na hifecha seo a chuirmach an na plátaí más léile. Yeah. Oh, hi Nancy. Gonna bhfuil léon sin bit an breakfast roll mé an dearnach le nobair. Well, dearan siad gur bed a breakfast an bélas táchtaí sa lá. Ceir a bheith sad? Oh, just rasher sausage. Agus ov beidir, huh? Ta-da! Anjas! Pretty je ne sais quoi. Hard of a je ne sais quoi, actually. Get away it. Neil too seriously got a go place the machine will. Tori to tame Creed the Lauros. No such luck. So going to know the genuine article. Marcus and all is India. Has I got him like I had my dibber? Well, it certainly makes a statement. Like an can't care there. Christine Doy? Well, na ceapan tú cníanach sé rudí bhádníos measal le Lauros. No ruid sé gra sé chun choras fíneáil a thuirte isteach na rudagins. Sure, had you got a fire in his master Lauros? Head the ball at Tom. Had you gay hair, Sue? Principal, take us and chocky beat. Principal, will you Aisling Nelson Mandela? Seriously, Vanessa. Had you against the dictator Costa loudest for the Hule and the head caperal? She can't ask us that session. The matter can't be hard to bonus and then jaw. Corhulmation, Hannah? Oh, yes, Crivnocklum. No, Roach Marcus wrote the King's Machine, ye? No, bates good dull a moor. So, you'll on that needing ye? Yeah, whatever. Glad I'm not school she forced the lab. Tell I any in you. Shaking am all at the start in your ear, Luca. Scaraby, bar does again in Ruddy and Yenny's master allowed us. My old. Slán. Oh, hína, ní mis leat cúpla the fiocasú san shop am loan. It's just go run am geshannas na clú am céine ra mi rash. No problem. Sure on this there. Yo, mi cúpla puntas a gitty. Mi kids grow goscar puntas sin ye. Na rub das a férum. Yeah, my dad with her, Vanessa, hug my shalomson area, she's the hag. Had a file of a machine, is like his lie. So, you're missing the messages, I can't remember. Sure, Ash. If I guess you come here, Ash, be good. Alright? Okay, slán. Will tú ceart go leor? Yeah, for my Cagrim or Dagan. Dan tríú huair an chaptain seo. Ní údar náir ar bé Ciara. Caird. A bheith gúmpar. Níor cheap mar riamh go tarlach se gomsa. Agus a do bhaintear faoi. Níl, agus ní me gear go mai. Gefan chuinne mam a bhéal mór dúnta. Ná bíach imní ar bé ar chrí. Nílim se go é dín sin daine. Tuair mé mocalit. In la ide. Wel, ní bhain se le héine eile. Ach leis an móchal ar nói. Níl tesin i gear go mai bains na pórta go lamach an edit. Typical. Beis go mai hanís far as gan é. Ach, cedi anas ma. Tá an saoil ahra Ciara. Féach gur méid cálíní tá tógáil garsúr le héan san látá nniuháin. Bhín tá takeíocht do chuile chinál ar fáil. Níonraí, nurseries, gachrod. Ach, ní mai gear bheith tuig gasúr. Ní héna tá wem. Cefinn goláiste. Ní mai gear as a timp móine le an ísio. Tá im cinse go bhfuil creis a chaláiste. Agus, well, tá 8 an I gcónaí. Tá an irid láú na muhan sin a thuair grá mór go fáiste. Brenna Nancy, bar am gan níos mór áfu seo. Níor sé gceiste go táidir á. Well, má heastíon takeíocht nó fiúháin den éigen le láirt le. Tá iscad go bhfuil an seo. Gurmad. Ní chéad me greachta na leorí na lí hart mar sin. Wel ní siad na lí hart. Wel hannig siad áhrú. Dúirt mar leat míle bhain na leorí sin na gó. Hí me gur siad soch sábalt is na siad. Ja, wel ní rú siad sé bhailte ró. Ní rá. Ní rá. Farir nach mín seg den ar a bhré. Farír. Tá rud a bhain na digiam. Go dtíon dá rúsa go céit le hairc. Wel cai se gur inis dynnig cín joba.
Caiise go siad léidir náti cinint. A céidirn seodí fa? Ní rosig daine biele faúta? Héag? Weil hín videochin sin hí nesa cuairtúir dín sin níúd. A tin da músic sigur ó rud a bíon seo? Ó néis. Sin íon cheist nach í. Ní bhachtú leras hat me gar síach se segam. No, is just a couple of minutes close of each other, kids. So dat je echt misschien kunnen close aan die. Klaus an Kellis. Niet samen eiling en bouwen die dood, niet? Wat is dat het laatste, joh? Well, morning, folks. Hey, well. Well, hello, Madam Butterfly. Wel, ik doe het hier, mijn match aan de hoek is our boss te sterk en get op zo'n dekkel. Je weet waar het hangt. Middy Cora, more even mad gin. Wel, ja, hier kom je in de dutch en Laura's. Glachum leske joke berg e seo hile. Gidin jokesen? Wat kappen dan nie vlogge wil se so granwar. Wel biech agat, ach door a hagama rash bij my school, go my arm spree hart, agus go my janan faimu mar even gadamoel. Is zo, kom hier maar uit. Oh, Jolien, jij bent zo lustig uit te tronona. Wel, tjemp haw'n mensje worden, maar gwyl mae gyr fe sir trwnwna, wa fe to chyrbe, sy'n un am. O'r ffeita tu, stwrtig na ffeita, ta mam yn sian ydym sy'n rechoi. Ach ni'r dwi ti'n, na siemos. O, nil, me, gyda fi na siemos ach yn bwych ys leidi, ach grahi ele ta leidi na. O, ta tu ciach gyda o'r styr. Cwniart. En tu stiach morig? Ba, i mestech morig mar sy'n cyntio. So, slán letan isio. Slán, Jolien, slán. Sy'n a coli, ni fi'n sy'n. Ni fe stiach ar y betronona, di se. Ken doch. Ah, diri bevra oesle. O, jes, merci, Lauras. Cech yw wel tys y lawr, O gyma, slán a fes sif, wel cachen me rog, wil sif e brenw gyhintach maris gnoch, o fel na'n outfit sy'n gyhintach wyte a ware. Nach yna, tam ar ôl o wedyn. Wel, ys ac ydy hyn yn lawr oes. Ach, ein tys o'n o dde'r ffwr yn dweud eicons to e. Ta sŵl ag y me, Sarah, ta sŵl ag y me. Ta se roch ag ym hanach dyn me ryshe. Ni o'n sper yn ws y ffwsi e. Agos ta se toca ag eis jach se cedrwn ele. O, ta togal mach le lef e lim. Ni ac y me inis led chom mwnt y monle. Ni honen le dini ele ga ish. Os e roted. Mae'n ni'n môr yn am men os ydy sio glaenio. Slog am enwyd chodwn yn America. O, na cha. Nis y ware. O, cresym graw ri ra bel dorislif ar lofu yere. Ri ra, cys o'r ri ra, sio? Ah, bi'n clws ar na claich am ar y jersidach. I jysif hen agos me hen, cresym graw mwyntir yn revenue i mwyn cwrdach soch gardwyn. O, mo sy'n geng sy'n. I tro cribile ffalioch o Jacob sy'n. Da se sach maig taig o diron. Gangster ceart asyn. Wel, cresym nach bei pîn rŵa ffoc ag un o'r fes fad ag ymysyn o'i conach crych ni leis. Tyle diawleg. O, gydifn. Ein ddyn y toi giri eilon o'n chyd dŵr gysi i le cwrs i conach, nil trocrau hag ymgo. Wel, tu ciach liwn sy'n Lauras. O, wel, jedi ni mynd sy'n bawt y sio. Gawn podo yn eisiau fro wysle, tam cyd ag wyl rwdi ele jedw ag siachas fech ag eistio clwmsan lo ar ffad. Slán ag un ish. Tar o hierna. Hand hwyr. Eg lawr as ar na mynd. Snan sy'n cwgiw wyl ag o lostech ag. Cydda tu ger ra. Gwr secret mint teacher a Lauras y be. Dwi'n is stech ag ar y mynd sy'n tas a techt. Nw'r ydych chi'n tella. Chwyl o lag y techt. When you children up so come my when you chellat, so shin the smoker and fara garm. Siar dy smwch yn sfer agorm sy'n agor. Sge slím o'r i'n sgel am achas y teach sio. Well, I'll be gael garm, sir. And speed ar mysio. Fi ydych cael yw o'n sys fi o gyda hi. Yr wrt me gor tysor yna, he? Gaf bod ogor amod o'n machas amach me? Fi ni smwn am eisiau gos tysor y teach sio. Fi ydych eisiau gyd lesyn. Denise? Denise? Dys y hiwt o'ch lagin. Celi yna cha, he? Isi sy teach nach ro, hwg mynd ysdeachai, hwg mynd jabia. Ti'n cydro dy si? Mi credu yn dysgwyr Denise ar yniad, Denise mas yna hil ma. Gyda fwy yn yan i tisyn. Beidio nach bala te. Bi'n yn irin y siaraf. O, bi'n. Un ta siarw. A sa rwy'n gorau yn locked o Denise. Fi hard at smwtwyr da gyr am hyn. Gyda gystad lesyn? Gyda hil yn tŵ.
Bhí ní smó cúis ag do bhacinn bain na bhíag Denise. Jason? Ní nach Jason of mar sin arm. Na néadú, ní bhíonn siad ar chinse de sin. A tá mai cinse ar a do bhain, ní ro buint na péirdig Denise leis spídar ar do bhaid réigen seo. Ní le sa bhí cinse de sin. Okay, I'll hold. Hello? Yeah, I was wondering if, I want to arrange a termination. Yeah. For as soon as possible. Yeah. I'll hold. Yeah, well, I'm sure good village out. Well, good my Liam, a man of taste. So much gonna house I'll get you ditchy shall do. No good yan he loudest cop alone. Well, to my yappa my fan of dirt. Ní dóilm ghfuil capán ar cheann go chréthe mhór leabhras. Well, there's a haram I guess in cactol give me. So, tá gíise gur an se le fáta fe tam mar sin. Gisha, what car been this a moment to Chianna?
On ende hannig seo, han on Japan. Oh, whatever. Fad o'n Galway siol hwn i'ch cherioch chi. Mas ag adde ein venture cwr mach Sheila. Tam siap gwyl pwyntig lawras. I mean, níl tú gleist go profesiwta. Smart suit, it's not. Acha, tas ys dy real Sheila. Real ham o hwn. Tá memram agam an seo, maidir leis an rastr nua agus bé mé á chearclú gan bhil a chaistahim é chur an úldan bhuian go pársanta. Nis, seo leannas na socrí nua. Bei Sheila díg fáidí ag tógáil brisú ó ghúlga sí créalacháin. For flukes sake. Tuc í na fógraí báis faoin na cuarb go dtí go gur trí núl a bhairt. Bei lím ó caníile ag lecha úlach na haibbre créalacháin. Lím, más féile teachtasteach am effect tá tionscrib nua le plé agam leat. Cenná tu figurad, so aidin. Tá cuairtear an teaga mu te héimeis. O go dorri machti le stíf. Go mu leis gelnis, ach tá rud í le dín am sa impla tígus, fác mendarta bín se le chéile. Ach, tíidir sin agus an annach yn eich... Cef agod go frigin amod an sy'n... Ni taid le rom red. Agus ni me gyda taid o'ch se wyt o'ch nyryd. Tog ei seo héimeis, le Ni me gyda taid o'ch chwyd. Ní liom sa é. Tá me gurí an rud a thug mé weit a hóta ráis. Sin rud a chalín. Nach níl tú. Go dí lán lún. So gyda dy wal? Fys a cael leor mi? Sians. Caeth bron uniog sy'n achlwydog ac sy'n spaso siog o sy'n a chelch go gyn osgolch. Sy'n yn rwyd fwy installations, caeth for element of surprise event o darlam. Ys rhaen chwy nil me gyrig ymet dinig mesal hartag sy'n car cest an amajach. Ma, dyr hyn am ei fiber big mi hel experni lasyn. Nen i cartini jab na, y chart yn iarach dy enw a hartad screen da hi'n alan tart. Gar ma cysr tom? Jen rwyd ar beth mar sy'n? Right, well. Warcus, ta cysr gymorta, ta chi'n al nair ar y marre, ta siarad bag yn bar si. Cem me graw an cadr fad yn bunny har ysgolchach. Smwc o'n omlon gan waid naira. Fan yn siele sian falach morach tala. Ple me je sio ag yn tŵs? Tes o gwma, tes o gydhain. Abramach e? Wel, ni o'n lag o yes gar pont o ieri o'n certi sy'n arasan. Harrigad. Sy'n ymwys ta colastich. Hil me ar fa second god rwyd mor miltach o fi gast. So han tu hoga mar si? Sure, hog me. Ach, fi me lawr alat ach brynna me jamet. Da glor magna leis yn installation. Ar ein chwynach kitty fi an. Ie, a dyra ystri me di heti da stoff da narasan gyda'r. Fi si gest am eich ar ras hila. Tes o gwma warcus. Har o'n lag o mar o bag neris sy'n sgwini fynesa. Sy'n nhw? Sy'n yn ffocl sy'n ar eich naira. Caif mi trwydd cyn si yn ffwysyn. Gode. Tá mé gíoch Catherine ar ráisteúir ar a chéile. Tá mé gur gomacht chuid agad at sa freisin. Sin rud is luide an éana. Ní rá mé géirí thu ghartú a héimeis. Ní rá mé géirí aine ghartú. O, ni rhaid tu gyrra mi sy'n gorto. Na, yn dyn enw. Cen diw na yn diawd a chart yn trechyd loed i efo. Níl is am. Is toch go rá mé géirí an rud a bhí ag trasa bheith am. Hanta mé. Tá saman is gur madnas bhí an. Ach ag an am bhí mé géirí rúni beag sanna sem a héil. O, ni rhaid tu mor an son sy'n siaros na rŵn. Ni rhaid tu leherdig dy wag. Far hir nach féidir le an tlog ar sir, dhéanaan ar an buinte é. O, siwr oed ti. A ta sian ffrigyn eis gall yn o'r onis. Tá cúisio an eile gur tháinig men seo aniu seachas an targad. Ó sin. An ten solas o wani e fi efo mo hilan. Hog tu yma. Ys ni feit ysa. No ein dyn elu. Yn anna sy'n ochr yn eich hart.
Agus tá díanana go deisfuil. Beidir nach é fuil a chuid falla é héimeis. Agus tú dar ó sin. Ní stopan sé caiinfút an óhearnach a bhí mar an seo. Bhín sé gcóna ag gimpi. Cin óir maim se gáil arás go ras narún le dad ó eáil. Impi mar a héimeis. Náhí ar sin am as a héil. Bhí sé seo le gluid. Bhí míle fáilte a bheith agus baí. Féidir sé seachtar cuat nó ar tíra a thugraíon tú. Ba mé deangáil leat a ríis mar sin, le dátaí a thocrúil. Dátaí a bhaid spellúnach. Breannar is sé. Nú etni. Nú fébi enna mi deúra tá tú ger a hústartaí. Ní bhéin ríiste á na chalín. Bei fáilte an seorad a sin na gúnaí. Ach ní bhéin áitiúlt. Agus nín mi sé gerú eáil an treríist. Na agus tá isgurú. Ná fér a fás. Tásúlam nach bhfuil me chuiristeachar. Níl cholín. Tá mu gréochnaí. Cur a trasach léchart mar dhealar sin. Slán na héimeis. Gur mát a cholín. Ní ba mé chur steachairí an seo níos mó. Sean I pre job in a marshal, but we're going to go to chance. I wish I kept a great run on Shannon. Best laid plans? Yeah. Will I plan the outside lineup? No, Neil. Quiet life. We're taking Merson. Who did you thought Jason out Dimisha? From a letter away. You should guess they could check the rash, will? No, ni doyle me. No, well. What a killer beheg a funny shemach on ocho. Kai ganarian to it, say. Wie my heen agus Jason kreeg nee water in. Yeah, tas sam. Fos heim here. Jesus, Kira, top boner. You're a shake is them. What were right? Oh, man, the boner. It's just the man. Tanner brewer in the lane, die ze on alles. Niet te ver en zei ik al mag hurt. No, B. Kan make pingen am gachar ook me verhielen. Dat is ja right. Tik hem to gas. Kun je de wish nog? Angela. Yeah? Fi me dir curí fall amach. Fi sé gestam, ceistgurt na súiach, fi mud gnóach. Mo gachhuiid cear glór. Gotína bú? Well, tá sad. An fear sin agus na gcódaí tacht. Arg tá fáibe go na fé mát a bheith buir a fusin. Ní ra mé gur bheith fisrach. Fi me dir curí fall amach. Arg na bí buire. Chance bí a Hansen a Denise? Ja, be me laat leis. Hans, ja, chef. Spel má herin, tá nó tar a bheith raid an le mór. Tá na pressrights tí deanta, tá na carahí ogan agus tá na postrí le háart. Agus tá cánaí de a hané deabúil dit. Postrí scapú raid? Má má go heb. Sin das lúid jet íanú. Agus a híle go míle maigad. Mar chosa dá chollahort na hir hú. A haní ha. Tá óg na bacterí a dácha le mágus tá. Cúd? Ge hebi. How's Liam? Ítach fe an bhfuil an áprún sin fósart. Na tá sí has. Look, mé is ag íiriseoir gur sarí é sin. Ar nói, tá íiriseoirí agus íiriseoirí an. Tá go ré, chu mága le, right? Yeah, right. Hi, Kieran. Bhí mé ggéir leart leat. You're right. Well, cén cú bhfuil tú? Cad é cheapan tú? Ní tá san. Níl sé éasca. Like you'd know. Agus mar tharlaíonn sé tá sé éascanis. Ní hiigim. Well, take é seo. Tá me go go sasna le haid ginbile. Oh, Arceon. Brilliant. Go me leis gan. Tá bronar, níor sé gceist an Brilliant!
Capan das go ar brilliant gúil mis gal gasasna. In anam dé cír ní hééis sin na dúirt mé. Ach nóir smíon tú ar tá cíal leis. Well tá tú óg single ag freistir choláiste? Agus ní bháin te beg na mór láte. Bhí an ceart ar fád ag Nancy. Selfish, irresponsible, spoiled brat. Caird? Dúirt tú le Nancy é? Ó níor bháilinn gomachchas ag de antín faoi. Jesus, Ciara. Tá tusa truly pathetic, bhfuil is a sin. Ní le secha gur tusa bhí gist. A cháann si de fictúr cear go leor. A chuú an bhealch éisce gúnaí. Selach se chuite amach misegal gosásanna. For God's sake. Is mise a chahastal tríd seo. Níl freagacht a bit urtsa. Níl tádala den áta. Well, think again. Ach Caird tá gceist ar an isis. Tá mar águl ma insid áriam. Tá mar an má fáiste a chuneal donnacha. Má fáiste. Glasin tú me. An é dámach an dar. Ní chaim me sin a rála. Tá agam sin Ciara ach... Look, tá samgur dochta hu ach ní bháin se láat. Ciara, déon dearmad ar bhean nóid go mis de gochtú.